chỉ bây ule tun SEKIBUHCHHUAK episode chu review lampang haron tila dona hay kabul ahen oma GoPro HERO 11 kap hut khop me tun tum review big takin achan chu tuna kan shoot malok darkar ni kalta vel khanin he product hi an launch che ni khovel pumpe tan an launch che kha heta hen kan lo kol ve ta orang mea alo om zuala phur om zual ka tia khovel pumpe nan murwala kan hu ve thein ha hi aro pui ka tia hey ARICKY nen tang kan don nia unbox turin ani hian in tin nge nei hei jok po ka tia mirror phone tir phei kha chonin ka oi lo hi zo ka chan chu HERO 11 India po leide turalom lawa chuan YouTube kan zonga pakhat ma review pu turalom lawa chumi huna chuan launch don ti che khal oma hei wang hen atir phe chon ataka huma kha chonin i address wala mo neo galatia chan chu GoPro HERO 10 helain ka bulo oma hi HERO 10 hi black bones ti chi oma hemi lawang chi hi chuwang chonin address wala mo neo katia ma se hei atak HERO 11 ti insiak ge chur aron thleng ta hei alo om apur om khop mai GoPro chungcha hi soinel no lokela GoPro hi sang ni panni vel tang on chuak chho kha nia ei tuna chung kum sop ni vel chi che nia atira phechonin film camera mangania chuan asiam chok tu pa hian atira chuanin restrap hetia enge da camera photo anga pan thei tura siam a hisap ania ani taka chuanin video camera pon ni lo ni tira chuanin surfing hemi tuipuya an tolna ang chia ka tianga thalak theina na siam khania chuan sangni paruk a khanin GoPro video la thei masabel chu aron chuak chawani puran kal zela sangni soma khanin GoPro Full HD hemi 1080p kan tiang hiron chuak be chawa chuan thei tura chung kum som ni kal nuwa chuanin tharber 11 churan chuak to ta chuan chumi ma chuanin hei ta hianin ka ma hianin 9 le 10 oma a mel hin ang deuh che chia a battery ate po in man trom thei veka 11 a po hi in man trom thei vek tura hisap ania battery te engkima in man trom thei don ni mela soi thui vak main hong deuh zung mei la thain ka hong chak to reu chu ma kan hong photang ai ni je kho kan chiar le thuk thokanga ei GoPro HERO 11 tin je ka HERO black ania chuanin helai hianin 27 megapixel tiron ni je ka 27 mp hei hi ama mi ho ka 23 megapixel ni ta hiron sang to theta alai abak lai je ka chun ai ang vek ani thil dang HERO 10 ne khain ang vek ka HERO 9 ka chutlemin dang de flek ta 10 de ang vek ka processor hi GP2 hei hi HERO 10 ami ne khain anga chuan slow motion te point anga aspect si ai dang de vek ani pumpui a hi chuanin hong photang hei hi abom case dang aron keng le a GoPro hei hi 9 10 11 a chon ti hen case aron keng vek to ni chunga ange om en chinang lekha hei hi chom ve zia chuan hei hi type C cable type C hi charging ta na mang to a chuan curve mount hei hi thil ruarem lo dole ka ta na bel na ta na man chi kha nia battery hi hei hi enduro ho type kha ang reu me kina kan soyanga GoPro hian battery hi chhi oma apa ngai le enduro an tia chu extreme weather hemi abi takin vuram tele mun vot tak tak man tura siam bi 30% in adai rain tia tiang kha anga hi an omdan a hi chuanin chuan hi mount ta vo na tura nia curve man chorong king ani hi chuan hei akilna GoPro tak tak ai phoi chinang hei hi camera chu nia hei athil la in bel nuala your camera must be updated before you can use it update angai don ni chu kena apps na kan zo elawanga chuan chung hong chinila helai hian honna nia GoPro hei hi 9 10 ne khain ang vek to chuan helai hian in a memory card thunna oma chuan battery thunna nia hei charging port ania hei hi a mounting ania finger mount an de tiang he thlep thei chuan GoPro tunlaia leithar howina an boi fo pakhat kan soitan hna lokanga helai hianin hei hi akwa hi omani hei hi mic taina chungen oma chuan tui vela lu pui palta khan helai tanga tui in pai chho theina tura siam ani tlai hi hon tum hin om nuala man ne po an then pa phatin ka hong thei lawa te tlai hi lo kar chem han tre pa
chu wang chuan helai hi hon tu ne lo ti kha hret tur ania tui pai chhuana tui an him phum palpua tui pai chhuana ni chuan a battery kha kan thunanga charge om sang emo on chinang a setup payron lang nga la ti chho zung ila chu agree ngai ta a hei GPS ron nei to ta GoPro Hero 9 Hero 10 Hero 11 khan om vek to a hei hi kan on chuanin antenna motor ate kan tlan ta mobile ate kan chuang ta khatianga kan kalpui khanin a location a omna zong zong a hret theya chuan hei speed atia altitude polang theita ni hei hi overlay antia nakina a apps atang po kan tilang chinanga ta chuanin enge speedometer ani ngal vek ti na ni chuan altitude ti te sang kha om hala hei hi overlay da theini chuan hei hi GPS chu enable khutila memory card om ti ten cheka battery hi 20% cho oma tuna hi chuanin ole tuna han memory card le battery thar kan thun to san tuna a battery in vosa kha 20% cho om wang kha ati theilawa chuan tuna hian aron langa hianin GoPro apps quick ti kha mananga ya chu update ngal photangai chu han tile photange chuan tuna khan update kan hantia battery kan thuna memory card kan thuna chuan hei apps a han lut to a camera tang hian ka cameraman lang be thunga tuna hian hei ATEA aron bye meka chuan apps atang hian heta hianin hei control thei teup meya helaya lu hianin a camera control na sang kha om ta settings sang kan du kan ti kwal thei veka chuan GoPro mangina mizoram mangina buaina pakhat kan nei thin chu hei a phezuk zuk hi kan hmuta ni GoPro hianin asan chu kan India system hi PAL system anita NTSC kha ombok ta NTSC akhanin 30 fps le 60 fps kan mang thin ta chuan ke ni PAL region ho chuanin 25 amo 50 kan mang thina chu anti flicker ti hi ta hian oma hei hi kan set dik lo chuan hemi hi 60 a om chuanin a phe hi om nge ni chu wang chuan 50 han setila a phe kha re ngal me zelta hei phe kham to ni tuna chuanin GoPro mang thin chuan kan hriat ngai in ka hria san chu pona tek video kan la pona chuanin chhun eng a phe chuan engma boina am lo ma se in chu kan valu chia tunlai phe chuanin LED light kan hmang deuh vek to a in chung light tan tube light pon ise kha PAL region ang tura an set awang khan anti flicker hi 50 set ngai ni chu 50 kan set do chuanin khami phezuk zuk kha lang thin ti kha kan theta thang chuan apps atanga kan ti thei kan en thok kela eituna monitoring kan ti thei ta ni camera system sang kha athan thei vek ta kan kal deuh thok anga kan asang kan en zok thok re don nia tai chuan tuna hen kan record chinanga ti khan record thei ta ni tuna khan photo kan ti chau chia helai live ti hi oma hei hi hemi setup live an tia hei hi YouTube amo Facebook amo hei tuna hen langa gopro.com a theya Facebook a theya Twitch YouTube amo RTMP in hei hi GoPro top hina live thei ni thil dang ngai lovin live streaming ti hotan chuan thil tang kai takanianga chuan chumi live streaming soi lai tho chuan he GoPro hi USB cable mangin computer webcam angin man thei bokani ida tanga kon video conferencing ti thin tan chuanin webcam thadeu inei ni mai chuan heta hian apps ai ma in GoPro na ti thei him shima thil pakhat hi en leila time lapse antia thei time warp te oma time lapse oma a chi sang ai theya tuna hianin he GoPro big hianin time lapse chi sang hi athar rom nual to ni time lapse lampang chi hi ka lo maranga azana te chhum kal lai te tha ang chi te te kal je lai khate tur khan GoPro tha me san chu kan da to pa tripod a kan da to pa pona ti khan lawin recorda lo sur poni se waterproof vek tho box ya engma om si lawa time lapse anga page on in battery hian radio data da top khan alawin record char chai meni chuan khami a po khanin thil pani khat thada do omata hian GoPro kha isepta ni ide data schedule siam theya a schedule da chuanin jing ni chok lai i la du ta ni ma se jing ni chok mai tho pe lawa chu wang chuanin jing ni chok hun shria jing ni chok hun ma de hlek kha GoPro kha automatically in la tur khain da top theya
ama in kami dar zat alawin record ngal me don ta ni chumi baga chonin duration mode an tia ta chonin kami kha darkar khat record du chon darkar khat chung isetanga darkar ni du chon tekhan I du sa chat khasetin record hun chunga khai ama in kon automatically control thei bokani GoPro 11 chu ani na tlang pui chu kan soi nel no to tuna hen hei Hero 9 Hero 10 Hero 11 omani GoPro hi amel enjoy ang veka adanglam na pakhat chu tla hian hei sira hian oma 9 10 11 tin je kha amel danglam na de ber chu nia GoPro zong a hian hemi 9 na tanga chuanin mic hi pathum om vek to achunga le asira le ama hian omani 9 10 11 chuan ang vek to accessories ang chi hote hei mic moti te thil thang ai nang vek boka chuan adanglam na pakhat han soi de la chuti lai chuanin GoPro Hero 9 big hi processor hi GP1 an tia GoPro Hero 10 le 11 a hian GP2 mangta ni chuan ma se ka tinga 10 le 11 hi ai dang de vek sia chuan ka tinga danglam na chan aman teron danglam ta inge chan kan ti chuan GoPro 11 a hian a sensor hi aron lian ta zok ta 8x7 aron mangani 8x7 chu video kan en re hian kan phone te tuna kan video en na po hian kan atlang pui a chuanin 16x9 a chuak ta ni video jang zok a hianin TV te 16x9 an nia chu chu ka tinga 8x7 aron man chan hi an timak anti khop me than kha chuanin ma se thana de chu heng ho GoPro ma sa ho ten thleng hi chuanin a zoom dan hi sang omta atlang puin zoom an tia chu an nai ber ta ni normal an tia omle a linear an ti khan linear a chuanin GoPro hi hei Fish Island sani wang hianin heti om de po thina kha chu Fish Island sau kha super view te omta ni chuan tuna sensor lian thar an man ta ka chuanin hyper view ron nei ta hyper view a chuanin hemi a wide zone kha a wide bel hlek ta chumi piala ma chuan a chungna pangkha lan bel tur kha nei ta kha na compress bela hei hi GoPro chok to zong a chuanin a view hi a wide bel an ti ta ni chu wang chuanin dana inang che hianin da taila hei hian alaza theidon zok ti dan chu Hero 11 in aron ken le a special big na le pakhat chu GoPro ho hi an video hi ama tanga video stabilization an ti ma po khanin a stable big ere mani a tha em me chuan heng ho a hianin hyper smooth le boost ti vel khan aron tel to ta kha video kha ti mu nam bi ka hei ken chet te le a motor ate ha bike ate han vua enge chena sel tu kha avenga chuan ta hianin hyper smooth 5 aron keng to ta ma mi te ho zo ngain a smooth as well don tinani ta tuna a features thar pakhat chu hyper smooth kha auto in theita tuna GoPro keng ta eteni keng kwal me ta video ilak pa khan ithil ti zir khanin hyper smooth kha atul nga tul lo ti kha automatic in GoPro khan aron in thata khami atula a hre chona malina boost me don ta ni chu awesome pila ma that don mel rem ka khalai ta kha GoPro Hero 11 na thil dang special features padaron kentel pakhat chu Hero 9 le 10 a kha chunin hetia horizon lock hi hemi enge a level tur ang chete khom ve ani aya extreme ne kan du chuanin max lens mode ti kha man ngai thina helai hemi more thona thil dang wo ngai thita ni chuan tuna chuan hemi Hero 11 ai chuanin angai to lawa kan ti virtual pop ta ni luti haidon view an langa ase en chinang lokin max video kan da chuan ei a level ta ni tipon katia hei akwal pon asir jong pon tikhat a level khang ai reng ta le ling jong pon kengela alangai reng khan alanga video khan ei hi thil tang kai tak dona than chu khoi mo kan kal vela katia ulugwa lo ken po khanin GoPro kha chu munam tak khan ngai reng khan a frame dik thlap khan kal reng non tinani ta 10 le 9 a chunin khatiang thei tur khan lens mod than pa le ngai kha sa ru man velin ka share India paisa in chu heta chuan aron keng tel vek ta ni chuan a resolution lam alut taila Hero 11 a hianin 5.3K theita ni 5.3K 60 frames per second ma se 10 a point kha thei thota ai nang deuh reng ta chu ti ro chan ta chuanin Hero 11 a chuanin a sensor lens jok wang khanin a tha jok tur anga kan nga ya chuan heta hian 9 a ero hi chuanin 5K a theia 5K 30 frames per second thei thunga ni Hero 11 ami kha cinematic 5.3K ti deuh khera chuan 27 megapixel in tha la thei boka Hero 11 a aron that bi deuh khat chu 10 bit aron mang thlat meya kan camera tlang pui hi tam jok hi chu 8 bit ani thina chuan kan TV te
kan computer monitor te 8 bit ni tlang pui ta 10 bit monitor te phei chu taur tu kani chon ta hian 10 bit in video la thei tat to a chu a dynamic range te le enge mo sang sang a kharin a video picture details a teron that pha dona hi tha ka ti khop mai bokin GoPro re hi tlang pui hianin a frames per second hi a sang theiang rang khop maya tunami Hero 10 le 11 a hianin 2.7 k hian 240 frames per second in ala theini TV vela le lo vela video vela kan entry a hianin 30 frames per second mangta ATEA lampang region a chuan PAL region a chuan 25 frames per second kan mangta ni chuan 240 frames aron theita 240 frames to 8 times slower tidan ta a frames apang aya lang thei ai fake khan muangta chuan in slow motion video vel munam tak kha siap thei dona flame creative de page chuan in enge tui farlight te enge mo khatian ene kha ti thina khati han akti munam le swal donin ka sia tuna GoPro Hero 11 kan ron unbox hi voin kan shoot lai chiteang ni sompali September ni sompali a release ania tuna hianin aizol a hian ARICKY cameras and accessories te hian a oma claim te tuna hian a thengani a leim sa du tan chuanin pan ngal mai chin ya ARICKY Dawrpui tech system bula son oma aman hi singli sang kwa zanga ni ya EMI le du tan po a lei theya Bajaj Finance le HDFC Finance in ti theini singli sang kwa zanga ni ya tlo mangrang ka tia GoPro Hero 10 aron chwatir hian singa sanga velania chuwa chon hei hi a thafe zo ka ti lo thei lawa achang ka to zo kania va en du tan chuanin en ngal chin yang nichina ka en kha chuanin online a por leitur kala mulowa chuwa chon ARICKY hen tin nge nei po hi makati zo kati khati ra pa khan chuwa chuanin adu tan chuan in chu rui ngai ani yang chan chu leitur lawanga tuna tak chuanin leituram chun chu ARICKY dora hen nia mundanga leitur om kan na sa lawa tiang product thar launch hianin anin chu na sa thina chuwa chuanin nakin deuh ka pe chuanin awang le viau mai the chuwa chuanin leidu tan chuan leiwa thin yang